mesi obi anyo obi akoa ene obi anyo odehye ene de ode na beti ye adwuma enya sika gudi botom eto aduane ma na yele ne ne mma enya baabi edama na sumuto no odehye ene be ma wo konkonden ene wo ba wo konkonden no otimi fidi na busua munya agimi no wate ewiase ayede munya agimi no Maame Ngege toba bi tina wate Ngege toba bi tina emfa ho megege ahinsemu ye mfrɛ o enya afia ya kuntokwa na wi antokwa ni mu aye de na ye celebrate ye jubilate no enya afia na wudi ujimi ba be ye bia Ngege fa jimi kokko tranchen wo ba no so ye bunu ni abra be kami ni emfa gengam wo ye Asante ni so abekati a wo mu tentem fa kwasa semfa kokko tena baabi ye mpan kwasa sem bia Ngege ena mehu se akotete baabi ena Asantefo ena ye na ye Ghana fo kwasia onya egwami wate onya egwami wate onya egwami kwasia panyi na tesa wo he Maame Ngege pa baabi tena Mima wakwaba eba Skeleton Man TV. So Skeleton Man TV ana wushi. So we your first time any abomodin subscribe. Mia notification is to send you anytime bia ye di video betumu no won son sabe kan wonye bia share ya comment fa ho kire wadwen efa video no ho abusua like a video no na share emo bia so enye bi hwe midasi bebre abusua entokwa bi ekoso ewo social media so obusiafo me say enye easy kura ai me say eye domafo omone asantefo me say beef bi asori ewo social media ne so kofa ba ye ni nyina eni doma ehene because ono na hye ase so okeka nsem eye den efa otumfo osetutu ho na busua me say enye ntokwa ketu akra edidi atem we to mane na we to mane na no na busuafo eye Maame Ngege bruskoto ono nso ye video eba out achese o ka kire both sides say ebusua omu nyina omunye den omu seize fire na ye nyina ye Ghana fo o se enne ukura wo passport na se wo free Ghana mamu ekọ ba bia ye musaw se wo ye himfani na emom die hia ewo passport mu ane se uye Ghana ni ye mebusaw se uye Asante ni uye Dormaa ni uye Bunu ni uye Kusasi ni uye Anwure ni uye Onuga osini nyina ye musa na mom Ghana ni na uye no eno na eden ehia nti ani se ebusuafo omde tribalism eyeden eba social media ni so na even kra no ahemfo ni mienu no enye ntokwa bi na omye den omoko nti ebeya di omoye no omuntwa so ebusua eno ana Mmrantiehene se wonte ase kra emma Maame Ngege emmeginam emmeye ne ho se obeye peacemaker wose wo wonye peacemaker bia wo ye kan tokwa mu ntokwa wo ana wo ye den wo kontokwa wabi jira hono mu na wo beka se maye mekonko na ye nyina ye Ghana fo se wo ne agrada mako for 7 years eda so ye den ekon na agrada onye Ghana ni ana one ne ye den ekon enti o ka kire Maame Ngege se otai Asantefo achi a omra no metai o mechi so otai ebrufo achi nso a ene e wonko no omontotoma ne no obusua me se aye butu momienko ni enkohwe video no video bloggers or bloggers ya moye tribalism e social media aye ye why mo betimi amunjai ye nuanu video bloggers say madania go prama weso amansan 10 weso baby amaye dru no aye ye munyai hwe opem so otumfo osei tutu woni eye ninia ebunu ehini ya oni no enya misunderstanding
enye adie bia was a bloggers so Maame ka say me nkyerɛ social media is powerful pa. Some of bloggers, if you people don't know, ade a mo entertainia, ade a mo jeje so a ntokwa na mo twetwe aba Ghana. Ntokwa na mo twetwe aba Ghana. Yes, yewura Dormaa hene. Ene yewura opemso otumfo. Omo nkontokwa o. Na ma betena social media ha. Aba ye traba ade be no masoso. Ade na amu entertaining no. Ade na amu soso no. Ebetumi akoso ntokwa kese wo Ghana. Enti ye nuanom bloggers. We nya niam e wo se mo encourage use mo platform. Obi ti se be scout na prempe. Be scout na prempe. Saa nioma we na wo soso no. Ene saa niema we na mo ye yi no. O biscuit kra no. Omo di wachi. Enye omu nyina na ya Asantefo di wachi o. Some bloggers bi aya mumu bi munsua nyansa kakra wate. Na mumu bi munya jimi no. Na mo hunu na mo respectable followers na di wachi no. Every say ye bowula airport anasa ye bowula immigration. Ewo German immigration and a UK immigration. Ye nuano bloggers bi na mo so sa traba idea no a eye nsem no a mo think say eye funny no. Ade na mo so no enye funny o. Ade na mo so no. Ebetimi adane ntokwa kese ewo oman Ghana mu. So ati ase eti ye nuano bloggers no a mo so amu entertain a mo di adane ntokwa ekomo ho no. We nya ade a e wo se opemso na na osetutu yewura oti kokoso ene ye papa Dormaa hene ensensem na ekoso no bloggers fo no aye yie wate muntwa so social media users monwene ya my Ghana ho efiri se baby a wode wo passport ebewura bia baby a wode wo passport ewura bia no ebe ka che say me enhwe ebono passport ekuta ho baby a wode wo passport ebewura bia no ebe ka say me enhwe Asantefo passport ekuta ho ye nyina ya Ghana fo misunderstanding na ba opem so o say tutu o te kokoso ene ni nua Dormaa hene ameka se bi nkyerɛw akoa ni baby a o akoa eni baby a enemremu akoa eni baby a enemremu ode hye ene de oye adwuma enya sika gu ni botom de to aduane ma ne yele ne mma obi anya obi akoa ewo baby a enemremu eti saa social media bloggers na mo jeje eye Dormaa hene ene opemso na maye no Asante ne brone tribalism no munyai Ghana yenye ready for entokwa munyai saade na amoye no munyai Maame nka biam kyerɛw baby biale ni wo a ubewura ase obibini ana ase Ghana ni yebebusa say fa bolega passport obra ana fa tamale passport ana fa Asante passport ana say fa enkran passport baby abewura bia no ye be ka che o say o passport wen ye be hwem no you are a Ghanaian baby ani wonu ma obe fill forms ya obe ka say wo ye bununi obe ka say wo ye Asantini obe ka say wo ye ayini baby obe you passport say wo ye Asantini say wo ye pununi munyina mo ye Ghana fo ni nyina bo Ghana fo ye Ghana fo baby ani wa ye koto aba ye ebono fo afiri mu si ye mo ntubi na o nya Ghana fo baby bia ni wa ye bibia ye Asantefo afiri mu samo nya na mo nya yi mesi obi anya obi akoa ena obi anya ode hye ene de ode na beti ye adwuma enya sika gu ni botom eto aduane ma na yele ne mma
enya baby edama na sumuto no ode hye ene bema wo konkonden ene wo ba wo konkonden no otimi fidi na busua munya agimi no wate ewiase ayede munya agimi no Maame Ngege to ba bi tina wate Ngege to ba bi tina emfa ho megege ahinsemu ye mfrɛ o enya afia ya kuntokwa na wi antokwa ni mu aye de na ye celebrate ye jubilate no enya afia na wudi ujimi ba ba ye ibia Ngege fa jimi kokko tranchen wo ba no so ye bunu ni abra ka bi ni emfa gengam wo wo ya Asante ni so abekati a wo mu tentem fa akwasasem fa kokko tena ba bi ye mpem kwasasem bia Ngege ena mehu se akwatete ba bi ena Asantefo ena ye na ye Ghana fo kwasia onya egbomi wate onya egbomi wate onya egbomi kwasia mpanyi na tese wo Maame Ngege pa ba bi tena wo sole ana wo nu wo su bempa wo ko oni agrada e ko makoma ko 7 years kwasia ye ka chem se mu na mo ye Ghana fo ene na beef ni mo aye de na wo su bempa pam ze Maame ko ba bi fa kwasia ko ba bi ye memfrɛ afi na wudi ujimi ena wana Ghana fo no atwefo Ghana fo ye ni na ye Ghana fo ena Asantefo ena wei ena ahemfofo na wo mu ko mu tokwakwase onya egwemi wate faji fo tena se ye mpem kwasasem bia obi biela baba beka obe pri peace bia ye jimifo obe pri peace bia ye jimifo ojimi obodam entokwa na ne ye ko na emu ade na ya ko na pempe be memu a ususu en mo aham okatache be ma na pempe ye nye ode ni o mame mwanyu ma kura mame mwanyu ma wate na pempe meto so anama sole be memu a hwe bana opeso be wura hinsem nim me ka kiro o ba yi wanim emeya ho so be ye rafi ahinsem we yakuntokwa na wie aka ntete ho akasi agi yani ya bu o ma wie enti o ma change game na o mpese o de koye na pempe ni David na pempe ni David o boa na video bi abeye bia fa ohene ni chirem ohene no fa ni chem ohene na adima bedu jimifo kwasiampanyi ni adima bedu jimifo kwasiampanyi onu a yes sano nko ba bia so jimi no so be ba bontene no de aduana fo kunya aba ba wi apetesi abontan meme ye aduanani magima kunya asi wo obadam ajima bedu wa jimi ana kwasia stupid boy foolish mind we a foolish mind pa wo hye nkura na chi enkura ni didi opanyina tema wo komishi ka che nkura ne se nkura na de na omu ye ade papa kwasia mpanyina wo anu a che watu tika kaka se wo se hye sa na ajima bedu the first odi jimi ya bu na ye twini fa so oni ye twena de ahoma so ne be mamu nke ye te ne kote ke ye tajima bedu the first ye ke ye te ne kote kwasia me say Dormaa fo mi mumu ba kokora kwasia mponche be fo kwasia kasa wi amukai mo kwasia mpanyi wate mo hina odi mani mo ye jimi ajima bedu jimi kwasia mpanyi o sa no entise koli abo twebi che obia ajima bedu dia adwena fo kunya edi agoro ajima bedu akunya na wote so no kwasia brabonten beka che obia se akunya ne ya odi a utwa o win sarodo o peloka o pa petition rodo che Maame Ngege ya so hit no ye nya brese kobre no wo de wutimi no mo like video ni mame no wo report mo like video ni mame kwasiafo mo ka se e bedi mu agro mo jimi papa ajima bedu mi gina wo so mi nko ba bia because na ade aba wona wo di aba Dormaa fo ajimifo kwasia mo katemani na abutu ajima bedu na numpa kwasia o wibini na wode ada jimi we ajima bedu kwasia wote akunya we so umu aduana fo akunya na wodi jimi na wode abeta bontena wo jimi no ajima bedu wo ajimifo kwasia dabai na ya hemfu ni bi aba bonta beka se Mmrantiehene mebo abaso onye bi da ya hemfufo na wo mani abie because wo nim se de ye no enye na mom ne awase ye adun tokwa ye buade o Asantefo ye buade pa ba to be kan ya ye be kan it's not a joke anymore kwasiafo ma jimi na moto no emoa toy soldiers wajima bedu wakofa aduana fo kunya meme ye aduanani menton a mebo no me ye aduanani etenye wadwene da mo amunim nton a mobo no mo amunim ton a mobo amunim se aduanafo ni na ye Dormaafo ana
Osola domafo ya abunofo kwasia ujimi utika kraka kwa na ya abunofo unma abunofo fo techima fo na ya abunofo techima ena omu ya abunofo omu kan pikan wo sole a musua kasa okosua techima fo kasa anyeyi ena okokosua asante fo kasa anyeyi so otukotena ha na o se obo kwasia obo bai unim history word ma bedu unim history so okrom ni na atete apansam wo ya kurasefo mutie kurase mo ni mieye mo ba do sa na mo de bode na breye mo ba do adwuma bedu mo ba do sa na mo de bode abreye ni ye yusu ni ye didi ni ye kese ni ye dimatam emmoa mpanche mo telefon mo na mo twanua no mo twanua ne mla yesu ye betu gold na ton ye betu aton enya wasem gold ye betu aton mo tunua no mo di nua ne ba ye ma mo fa ntwam wo de sa wo begimi na di nua ne ba ye ma mo fa ntwam enua ne ebe simutiri so kwase wo adwuma bedu wo bu nua ton sa ye nkasa ye what do I dream? Ube be beating crofo. Kwasia penny at his adjuma bedu ya Jimmy. Adjuma bedu ya kwasia pa. Me do at mama who say, commission was social media soon. He Adriana for Kunyana. Dormaa hena was solely a better wa. Now dear Adriana for Kunya need dia crono. He, fair Kunyani suo, and said I too late. Fair Kunyano, Fesiwo. A Kunyana what is one I would Jimmy no, fair Kunyani suo. A Kunyani dia, oh mammy, and we are Katenasi country, oh mammy, and what Jimmy. O maame kwame so fa so wuye o maame odim se akunya no onye na yeso de mawo eso di tintintintin ani jimi na abetena adwanafo akunya ne so utika kraka wo sakra na yesi kwase ho ati na watwa o se kwase adwuma badu o se kwase na utwa no kote na yeso ya wiyesi na ye fa ho bai o so la no wo sase o yesi kwase utika kraka uti na ewe adwuma bedu utini wew enti wosala we say wanyesi ya wonya balance so wanyesi na onya balance no ne saba kwa chia say kwasia wo buruche obia so omura mo pa mo kan cheme edoma afo so adwuma bedu wontwa bia mo kan cheme abuo tolu wa ka say bedi hu agro wo sole no fa kunya no na da ba be si abontena da je fans wo sole a now the adwanafo kunya he adwanafo mo sole me ye adwanani me adwanani I'm telling you kwasia o ka say minim bia me from ye adwanani na ka say adwanafo na akunya no o ka say adwanafo na akunya ye domafo akunya eye nton ene obi abo ene odoma nkoma na nanom adawroma wayi akunya kese ene ode ama oyokofo se oyokofo munni yanim efoko ni na munni yanim da mo mfe yenkobo se asase ne so ene ye mpanifo ni gitu mu ene omadi anima up to now baby ya duri wajima bedu kwa se kurasini wo ko pevisa China na odile mu ya do pictures na baba China o ko pevisa na odile mu stupid boy wa obusia ene video no ane edi abremu no se Mmrantiehene timu se fire no anu odin papa ene de ohene ane efre no boy no obusuafo enam social media nti se ohene beba betena social media so na obusuafo o kasa ka history bi abusua history no ye nim bebi ye den efri baaye anu odin ukoli say ya ana omunso e wo social media no so no omode obeden omode obefa so ahanum eye skeleton man TV me see a top form wa ye de bebro nti se we your first time wa any obomodin a subscribe me a notification so click all this any video bia ye de betumo no wonso sabe kan wanya bia hwe me dasi bebre